Ketheka ni wirigiro bwakwa nwithirite rena ntuku njega narua ni Jumatano tariki 28 muri jojo January mwaka ni 2026 bita wakabwe mutharimi kango shukiri ngato cia mwanya. Thank you very much nonto bwa gotodura gwitena batwe ekinya gwa ekinya nonto bwa gitumike tugitweka nyumba nteto irina igweta katetuneka amero kuma kireni kirewe. Thank you very much okolilo gwetana mbere nyago tuningatira kirimita ke na Facebook @Meru TV Kenya na kinya YouTube @Meru TV Kenya narua to banganiritie ninge toge konenkeria shukuma mashinani maturene na ritho ria andiki betu banteto re kwanganga gotigira ne bakumurika yara ya kuigie nyumene kire mubango jwage kabo gia siasa tugethira tugitegera kiuthi kia siasa 2027 likana rangi roidana mianka IEBC chairman wa commission Erastus Edung narikitie gutariria kira kuga ni kunia gwa kanyamu agitia bongeli ya mbesha baribari nkiroki ya bilioni 20 nkiroki bya mabegi siasa ni kuidhuranira nonto bangurumanio ya siasa 2027 Rwarua tukiona Rais William Ruto gitongeria mboto ya akiama ba UDA kiri garo ya kindegoro ikonie kuidhuranira na kuibangania kwao nonto bwandwaria gatika UDA na ODM ni kiama kia ODM kionekete kiri na mpatho ninge vuguvugu mwanya gitana mbere kuiringira debe kimwe gitongeretwe ni Edwin Sifuna uri mwandiki munene wa kiama agitana mbere gukinyeria na kuthitaria kureta mpangaratano kiri rwaria yaige na gukundira kaone kamwe na UDA kingi gitongeretwe ni Oburu Oginga oranwe agukinyeria kira ni ndwaria na UDA ja na jange ni jira togetana mbere ko moreka indi betikiria twambiriri na siasa cia county ya Meru ira national city na mbere kumata rwarua gikua nguto ate kuri na mpatho gatigati ka ngabana mutumanto ethinkia na munio ke nwe leader keome indi narua akiaria kiri mambura mutaratara jwa urugoria bwa kithima kia roe itongeretwe ni Mewas na ugite ati kutena mpatho gatigati kawe na munini oke leader Kihome akiuga guti mpatho kiri utongeria bwa Meru kuri na ngwataniro gotigira kuri na witina mbere ni miario ya gabana mutumanto ethingia otabure mondigwetwa nteto mutugi okiambe gotariria Gavana mutumanto ethingia narwa narugurite mibaibo na mitambo ya inteki ya kathita bagwatanite na kampuni ya Mewas ikiretagarira kugeria kuongera rojaja kaunti ya Meru mono kumana na ugwati bwa kunyara gwa kathita ne wagi bwa mbura. When we do this bores, we'll have some more around a total of around 2,000 cubic meters of water. So we can promise the people of Meru, after doing all these projects, maybe we can have that one, the candidate that we have and the bores, those are short term. But now the motor is the long term that can serve the people of Meru for the next 20 years to come. So we have the short plans and the long term plans for this. We are almost doubling Ruiru to Kwanagai, then the municipality to ikumanisha denira tu rachicha wetu kwa tochi na nusu chania. Gavana wetu netherite supporti saga ichi yetu muno na muno Mewas kenda municipality to that na Roi boto kona rua reto yete gavana yete ko launch project yene na Roi nikenda tumba kongela Roi reo na ito datu ni nyasa gengi tawa Meru Wasco tego na nyaya His Excellency the governor no me support nikenda tauni ingi away from municipality kana setira yete ya narankobo ya namawa ya nametongo kinyaro Ruiru sawa na gavana na supportina kinyanjira ya basa ibongela budget kuma kire executive ibo kumeamburi ateranire tuina dinero nduira nyinge ni wete mno na kuna challenge Roi but to department itukuya tukera chiotethi hapa na pale kila tuina kyo kenda antibombo kundaroi itukuya tu improve intake chetu ila tuina chio kenda chumba kwa Ruiru wingi waro kuoneka itukuya bantu tukera che reliability areas ila chetu kuma water towers
kenda rũĩ rũmba wĩtate tumĩta recharging the water towers sawa ikiri mambura jaja ara ngavana Mutuma ethere akiringira thirikari nene ndebe akiromba Amiru kugwata mbaru thirikari ya William Samoei Ruto nikenda bakagunĩka nkũrũki na mirandi ya wĩti na mbere mucie biteo kapi twendelee kuleta into Meru kana tureke biete kora bonge ni aria ethere agĩtenjania nguto cia rũkũ gatagatĩ kawe na mũnini wawe Linda Kiome na nde Mutuma umite kwa deputy oro inyi burune hata ngomba kwethera ndena icio na deputy oko kaba gobanya kandi Kambuli just 9 months ago so baraba kwenda kuleta mugawanyiko kile thirikari ya Meru County itobere bashindwe tega watu washindwe katika jina la Yesu. Na hiyo haitapatikana, haiko, haitakuwa, haitawahi kuwa, si na gavana Mutuma. Kufinyiliwa kwa gavana iliisha na Mutuma, vile nilifinywa ilitosha hapa Meru. Hakuna deputy gavana mwingine anaweza finyiliwa haswa kwa uongozi wangu. Nawe mubunge Rahim Daud ore kinyawe gukarema mbura jaja kigera miguu ya gisiasa kile ya pinzani bawe. Kuna watu wanafikiria wataniharibia jina kwa mtandao ama nini. Wacha niwaambie, kura ni ground, sio mtandao. Mtandao wewe endelea kupatiwa pesa ya mtandao, tutakupiga kwa ground, tukutane kwa ground. Tunaelewana? So mimi niko hapo pali niko na hakuna mtu ataniweza. Kwani kuna mtu ataniweza hapo? Niko na bedroom, nilikuwa na 3. Municipality Ntima West na Ntima East. Juzi nimeongeza hiyo bedroom ya 4 Nyaki West hii kwa hapa. So tuache maneno mingi. Kiripotera Meru TV kuma gĩcigo bunge kĩa North Menti Mbaita Mutugi wa Kiambi. Kagitene wakau ni Matheta Muthuro Mung'ento kururia mata kwa akari kuma murio jwa Igembe ni gĩcigo bunge kĩa Igembe North baraba shumiritie gutariria kinyamara kĩa Wagirũĩ kĩrĩa baithirite bagikurukira kwa igita riraya bakiuga inya gukinyithia iromba riao kiri MC wako bathondekera ningi kubainjira ithima bia rũĩ gutima chokio na gutima endeleo baithirite bakiamukira na ndiromba riao ni kiringabana Mutuma Ntwethinge gutigira na kuthithia mitaratara ya wenjibwa ithima akenda na boba ithira bari na rũĩ rutheru tumirwa miji ningi kinya rũĩ rwa oremi orira batariritie gutara asara inene ni maciara ya migunda yao kwinyanga ni riũa riringi ni riboti ya Mũrĩithi waba kari na turi ba kuma rutene rwa Igembe North ni bethiritwe bagikurukaira thina inyingi nontu guntu guteruji rumirite no rugitanitie yani gutimwera juri ndene ya Igembe North andi arithi amwe na taibaruji bairinganira kithimene kimwaki kira kithoro kina rujiromba kunyweka kira kindene ya Kahero Market na nio betero bagicindana ira gukunda tuji tutu tura twenjerwe ni mutigairie MP wa guntu gukura wikeja ntumithiaru Hombe chiongo kaira thiranjerene nimbiti tuetetwe tuko kurio ciara njerene imwe nyato yao toka kuimbiti inge to ate nyato toko menyeyo ciara ko bwa ninka romba thirikari yetu county etutetheria urakombeka aje tutethi baba itu tukura thina twa inya ni tutethi rũĩ yake maginya twa aje bungi tuko inya tukwa ma baba oni mwanga tha impumeta mangoya kwetu ni mangoya batwe unkenda kuromba ngabana atutetheria na rũĩ batwe erie tutona tuwe no tula twenjerine na stamithiaro au no tuende tuma kinya muntu umeta mangoya kana kauma nyako tuende no tuya na kwe kinyaba kwe babarere kuo kore kinyore aorere mwanga ntuko ichele
na mwangatha ya tirona tu akira urukinya tubia kulani ana bake akariba ibakuromba thirikari ya Meru County nikende kombo benjira ithima kana kubwa kuthuriri ithima nikenda bakomba kunyia musukumano jwa itharo jwa kithimende giki kirero kindene ya Kaelo Nikatote kwana gwe wangu toga miongo liwa kinya 25 na 30 ende muntote kwana mbesa ate kwana kinya agenda cyo tukumbetha ina ngekoro ana to ana baba inge muno nare mokomba ino tukakwa tukabamba tukuya monga ina tha mwanja cio tukubakana ina batena roi no ntaka bothina roi rokagora inde tugenda tuculikero buru tolele ruini thigari to government gutuga ina roi guturerwa roi kila okina ontore no tore ke community watuka kwina roi no ntothene roi ne kwendelea muno mtore ya kare dia no tingo ingia kare tro agritane roi yake Murithi wa bank reportera Meru TV ku maya mirigoni ya Igembe Kaelo nawe akiaria mutongeria wa gikundi kia antu batwire na mawathe kaunti ya Meru Samuel Mugwika na oritie bonde kwithira ba giyokiria kura ninge kwibangania kenda kwithira ba ikia sauti yao ndebene kiri kithurano kia 2027 akiongela Samuel na aritie jara kugane kwathulwa kwa antu bara batwire na mawathe ni biama bia gisiasa nkiroki gwagirwa tari ningi kwithira bateko atwanya twa utongeria kiri biama bi ningi nyatwanya twa gisiasa ni ripoti ya Kome Omutia thimwe thai ya International Disability Day iriwa nothing for us without us ukethero tebia tuginya gikiama tutibati kurwa mara kiama ine kiri kugaba tutina kiama lakini tutirwa mara kiama lakini tutiro tebia tugirio Samuel Mugwika nwe mwandiki munene wa antu ba mawathe kaunti ne Meru aituritie kumeneria thirikari ona atongeria bagisiasa nikira bagwa baranwa nutumirwa nai itare onthe kwina ithurano endeu barikie kuoya ite bakaulo ni antu ba mawathe itare batwie twerigirire tuthatugirite thirikari yomba kwithira ikia na nominations cia cia biama mwanya mwanya dikiana twanya twantu ba mawathe kinya barabe yawa although mwaka tamu wetu tuona mtu wa mawathe ndene ya county assembly na nyawa ingi wala tuthatu inabo teatu bakurilaikirie bonontu bate concentrate na mwananchi wa kawaida bamenye thine ri kwa ukulukira uyo kagwatu nontu urila mawathe urungamira kanya kau te urungamira antu ni urungamira kanya ko ni ndienda kuthira ndina nafasi kenda boni antu kinya baba dawa ngwamirite antu tia barongamira twanya babati kuthira twanya tu betu tumira gutethia antu na ndiko ithire ndona mantu ya tukuthika ndona unno bombe ndona ende nontu twanya twa nominations ya katukurombwa yakatu tuita kurombo kana yakatu tuita kurona mbesa no ndo ndo ingi mundu wa tina mbesa nya twanya tu tuongo tiona no ndo ingi bara ba kudira baki ba isi nominations nyingi baita ba ekirwa kibe nafasi ule ko nominate toke wa nafasi okay to itwanya tutano atuna kana kide ituna to yani antu bara bonde epu ba ekirwa number 1 2 3 alafu kitha kwina baraba uroma wathe akaikirwe number 4 kana barabo bakona sila sima bethire bareo bekirwe be number 4 ni tumiki Mugwika kuria antu ba mawathe na bo batumire itare kura ikuoyo ciandikithi na wingi kenda bethira be na uwe ithurano ne twitite na muno kurisia mabia kisiasa na bio bireke utumaira antu ba nai na kunenkana irenya twanya to nomination kire antu akaki nominations zikiene na waita muntu kinya wala bonde berire de nominations ukaire nominations ito de tuna to tuna kura chietu kinya tu itona nyikinya batu kura chietu no irita ngwe kena next time to bakuda to kithikirwa na kio to kio to kumba kuyekana sia mabegi siasa na biblia ka wichi da na bauga para maira agenda bauga atu nafasi ira ate disability ne agenda ndeta kubera atire ukaya kuthi bibo kaliyo andu ba mawathe yo atikura direct bakero te kanya ko kareo igagenda kareo kenda bakiringa kura bategeo kaje bakira wa kanominato ibero ikanya kauga ryo igagenda alafu nikenda baringa kura bakemera nataka kuringa ko political parties itogori around ye no to Kenya yonde bati to atandite to ari na musamanio to tale musamanio juice Kenya yonde bara to kurombe ite to bara disability to ari yo Nairobi
na twari na sauti imwe twa kiama bila tukaunga mukono ibira bina part kire person with disability. Ngiripotera Meru TV kumembe mbita wakome kwa mutia kagitini wakau nwe MC wa municipality Caleb Mutethia Kibuko na regene na miario ya bunge ya senate yeigi ati mewas ni ya kureanwa iringerekano mantu yeigi ugaibwa roji naria Caleb Kibuko akuthurangite ikutho itaga miario ningi akiuga kuri na mpangaratano nene yeigi ugaibwa roi Meru naria onekene kurega kunganirwo kwawe nikirakuga ni mewas kwithira iti kubangania mitaratara imega ya gutigira akari kuma municipality batikuthinika ni kwithira kutina roji miji yao ni riboti ya Jeff Wagituma. Nawe Caleb Mutethia Kibuko uria ni MC wa municipality na regene na miario ya seneti ya muthenya jwa igoro aria barerire mutumanto ithinkia uria ni governor wa Meru ati murandi jwa mewas ni juitite na mbere bwega na kinyankuruki kuguna Meru. Miario nayo Caleb Mutethia Kibuko augite ni maandiko jari maratacine indi akariba municipality batina ruji 90% ruji rwa mewas ni nkarankiuga maita kairi na kairi rwa tugwita kathita liver na mistake ira twathithiria as a community, as a government is that project ire thithirwe mu Japan 2000 mwaka 2000 almost 26 years ago. As a people tutomba me develop kairi ka tuchwando no ngitu me develop in a better way. Yone senate ikoro ya ma approved no to systems ira tuthithetie na planning ire thithitwe na mantu jaja thithitwe ja mengisha kuthithia mewasi through in better, but at the same time na gintu kyo inju kwekiona the right way tubatina ndiko karanthi tuga project towards the future. Nera kinyankuruki MC ujo augite kiroto kya Meru City no kirege gukinyanira ukeja kwithira thina ya ruji itithire gitegerwa na njira mwanya mwanya. Nuntu kejo tegera narua municipality na environs tiayo tuna challenge nene muno ruji inene na narua twinde tu champion only included to support ithogano ria governor yetu mutumantu edinkia to support mantu wa Meru City na uni anko ndiko caution on this one that other together na Meru City na neo to plan itubati ko that plan on essential services the road the sewage which I know something is happening. The kind of systems ira to inacho are the best systems, but the worst mistake ira to ino tutina road systems ni aria kirikiria MCA ujo kinyaitirite kathanguthio Eric Muga nawe minister wa ruji Kenya uria ugite gutikia bata aretete county ya Meru gigutethia Meru jaruji kana dam na kuga keja kuma gitine kiu gutikia bata Meru bakamurikanira. Now that we have a CS or national government Muga M1 wa Meru, the biggest challenge ira Muga eno na kira kiarikanirwo Muga tikuja kwithwa na mekira policy nyingi muno Kenya itwara antu jaba mwira aria barabaretere ndi schools na bathithia economy Kenya bena bakibaki ethwa i better, but kintu kira ukarikano akyo kira uthithiria antu baku no kintu kiu ikyo gigatura ikuga wa Muga no tuthithirie dam na ndi narua ndatega dam ira chonde chi proposed kuthithwi Kenya Kwanza government ndaja kuona ti dam ni mwera iguthithwa in our region Meru County. There is not a single dam, major dam ira tukuga ni omimbi tweterete tugitu kwenda omithithia na itwaejenera twari antu ba mwitu twaejene more than 100 acres mwitu nerio tujwa payment kuthithwa dam imwere umbo serve more than the entire county nuntu the beauty thing that to in the upper side of Mount Kenya region na kukaja kuta to the upper side twathithia the major dam isavya savi gambe. Nkiripotera Meru TV mbita Jeff Wagituma. Nabo akari kuma ntere cia kia Mulido ni wadine ya Natho gicigo mbunge kia Igembe North bariaria maruru ya kangangania na miri yao nikiraba kuga ni kuthukanga kwa barabara ya kuma kia Mulinda gwita
Muro Mutwa Mwankanteresha Kithetu Nandi ni bauritie ati barabara ithire igitigirwa na ritho ria ithaga bakiolotera MC wa ningi Governor Mutuma Ntwaithingia nikira bakuga ni kuremwa kuingia wira nebwa uthondeki bwa barabara itukite Kinyamara kiribo koita riraya ni ripoti ya mwandiki wetu Anteto kuma Murio Yoembe Mokiri Nkonja. Netora Kumulindo na ini barabara ya kinyithi ana skuru ana barabetera skuru ya Mwero Mutwa ni ndarasa yepo mba kwetha betumira kaita karabetete skuru secondary primary academy na sibitari a oto na into vya fafleki into mwanja na bita na tukemya barabara riko iyo kuona turi asiari banture batu tukaraongeria na rukiria na beto atite skuru na batithoma turukire tuyukase njukumu ya kukilia na beto marina ya iyetha ya riske muno ukaya kwanza gira kura mwana akinya skuru ai wetare ko mwanga kwatuka twa itakinya kiri arimo nikenda bakinyelwa ni alito beto bachafukite batabenge na iturekete kuya kinya na arimo beto waba kona dinera alito beto rare bare ya nonto bokinya sibita kinya skuru na sibitale mwasie kwa ses facility wetu au ya sibitali ni hatari nanga tukaromba msaada tukaromba kize bikibiki ya tuiteteria njekeze tu nikenda kinya nomenye kuma mwanko kinya au ki facility u ni almost itekwa na kinya kilomita imwe lakini ni sionde ni remete kwa assist no ntopa impassibility ya njira eto woni nditete ngwe babara neye na ondo kuruta ngwe woni kenda twana twetu ko twana to kilukira no ndo bakwethwa twana twetu turite na maru alab kwa tweka wa kwina ma ni thina baro turwe bare na ma kwa tweka yani kaba kama to bamwenge koro yani tiona kanya kange na ita uruka no ndo bakwirana no bateke kwa rukanga mari nyene Unto bakoria MCA1 wengo shua mithiaru kana kastare nika abatere bonga bage kastare oke agota tutarire kutuka tukuringa thimo no ndo ba thina cia tutu kuria na watu ito simna na witete tu engwa wakinya batu na tukamya gura cia tutu siwegeta uri na tutu kuria ringi bwana aru kastare tukuringire gure kya kuringana na oro toromba gura na kyao ntuko na arua tweta kwa tweka kinya thimo cia tuko ko simoro wekera na tutukura nya batu na tukura cia tu na tule ukamya batu ni tutawekete tene au na tutetegeria na betu batu kuria be na muo kana be ta sukuru gote ko tenjira yo etera atu twiromba riri romba acia kastare na tutayanirie mukai twamuringire kura twararire thiru lakini au abatu tekura twaringa na tutere ende twaromba Mutuma Ntwaithingia neromba toyoka ya biu turi aciari indo ya tuibirwe kiao na kuate barabara ye yombere kwethire kibwethwa ni mto wendi boboya na ora ni mwarimu bakiuria kethira barabara thaini kairanjiri kubwethwa ni arimu ngabyo nzibo kuona twekeri ani mwarimu wa Muro Mutwa Comprehensive Primary School no wa sacrifice umwe wetwa Joshua Nkilinga ara twekira cio na kinya nkathe eguo kuona iri au no watumire na mbeca ciake cia kiondo nikenda ana betura ri batethuka ntore musamari omo ntore mone munda uri na urau ngavyo nzibo kuona au mundo to Nkilinga no tukirete ngavyo nzi kanisa bukwana St Matthew ni twete nkonia manele turasi njira ya utasemo no ntonjera kwa ndiri pio ke reporter Mero TV kuma Kemolindo na Thwandi Kembe North Beta Mokiri Onkonja nawe musiasa kuma gicigombunge kia Tiania West Gaki Mboi rieto ringi ijikene ya Bensuda
na jumiretie gwikira latirine uritingo gibwa thirikari ya Rais William Ruto na munini wawe Profesa Kithure Kindiki akionania kung'anirwo kwawe ni kirakuga kuri na maendeleo maturene akiana ngerekano waki na uthondeki bwa thoko ya Kenjai. Nkiraki Mboi agitana mbere kwiringira ndebe nonto bangurumanio shagiti kya mubunge gicungbunge ke na tharikirite mubunge oreku mutunganikira kuga ni kurema kuingia mawirane na kurema kuyuria mawirane ya uthondeki bwa barabara ntere ni ripoti ya Dabs Muturia Watirinja. Siasa kikimpentsunda na rono mabakumiria matete kyo bunge gicungbunge katigane West na ichumirite na kumba kwithe kuri thirikari William Samoei Ruto na Profesa Kithure Kindiki nkatho kumena na mirando ya mbere bombete kwitha kembere gicungbunge ki munaki bakatha ni kumba kwitha kira biashara bakenja thoko ya Kinandi turi aru ari Kianjae market tuyite gucokia nkatho nonto bwa irurire tukuona twakiri thirikari yetu itongeretwe ni president wetu William Samoei Ruto na deputy president mwana wetu wengwa wa wichiarira Profesa Kithure Kindiki tuyite kuwa iboya muno nonto bwa irurire nonto irurire ritete ochenjia manto ya biashara betu na njira nene muno ekoro betu baukumerurire ote wakarirwa ringi ote wakaurirwa na into bakendairia antu aeya antu betu ibo weretwe ne rurire atwathurane tukawataniria kithaka na nkamba tukawataniria kithaka na mbia antu betu na nkamba no ntwe ithirikari nene kubwithia murandi yote sasawa yoyote watene na MP Kinyako marure ya wakwa kuonde ote constituency ete wakirwa mbi ete wakirwa rwe na ithirikari nene eko etatia waka kwau President William Samoei Ruto tuenwe hapa kwa hapa na ni tutam ke Ruto itutam ke Profesa Kithure Kindiki asanteni sana ibo weretu nerurere ibo weretu ithirikari President William Samoei Ruto ibo weretu ithirikari ya baina Kithure Kindiki twaba watambaru nonto bwerurere yetu asante sana agita na mbere kwa reki kimpenzunda no mbete kwitha kitharekira bonene mubunge okuntuko mutunga ikira kwa mutunga na mikwithira bura giculikira nto ba gicungbunge katigane West akiwa ni gicungbunge katigane West gikitinya kilomita 1 lami ni onto boku sana constituency yetu etena kilomita kinyemwe ya lami na ato ere parliament miaka 10 mwere neti akarute barabara nara constituency inge wabunge bange bote kona lami ni wako konge lami niko bwedwa Tigania East lami niko bwedwa Gembe South lami niko bwedwa Motindwa lami niko bwedwa Kuonde na wabunge bara atikaba weta kuromba lami thirikari ne Tanzania kane Uganda bairomba thirikari ne yetu Kenya mubunge wetu nonto wati ukinya nara turetera lami to kuona ikibwethu ibange kwa ukankamwira kithira ni uthao kana kithira ikanya ati nako na create kanya ka weto twirira barabara nariku nonto arimi babati kwetha bena barabara inji aira ikareta bia kuria erurene nonto tukathe tutina njira barabara inji ya arimi bati ombo turia bia kuria bia yerurereko akumania na kiara mura itete na mbere kumba kwitha kilomita guntuku kigimbensundo wetena rikite kwa ni thirikari nene ukulukira Profesa Kithure Kindiki na William Samoei Ruto kenda gutira ntu baguntuku bakumba kwitha kone be kuria be kura kaitene ka kwina kiaramu oni ndetera kuliunga kiria nene baunko weta na indra berire nonto kwina crop failure kana mbura ni rarere kwana twina mpare nyinge muno na ndabarombo utethio bwa haraka bwa bia kuria biya kenda tumba kurumia antu betu lakini bia kuria bia relief bitiombo tutethia miaka yonde indabairire itukwenda ithima bia njoro andaru ithima na water pans yaira mheshimiwa enjire Mateo atia miunda ya antu ngwe yaira ndabera inkwenda kurita ngwe nje anda iria antu betu roi nonto kukethia kwina roi rwa kwana omuntu akianda atusukuma tokie tomboka toki na tunyanya tokie pweto tuma laini bona nkira mana ile loi tinto birabi ke yerurere bwendi bone mbecha nkurukina menere ti manto eyo akagiboka rebura bwetete na mbere kumba kuthokiromera gicungbunge ki manto ya security nayo mheshimiwa bando security enjarene chiakie
na enhance security ya Kianjae na ntura cionthe twithire twina amani na twithire tutina wanyanyasaji. Mheshimiwa nabwithie ukaria bwithire burembi bwi sasawa nonto ngwichia ukaria ngwichia kithomo ire anda ndoketi yawe yotala kuma miaka uyo ndia twire rwangirwa barabara rwakera iruretete milioni 520 tianie milioni 500 na mbi na 20 nusu bilioni tukiakwalilia barabara chia tuchionde ote barabara ekwaria ena mbecha chia no kana na bwa kariba gicigo mbunge ki ibethirite bena ya kuwa yo thera ko inya na twenyuma buru totia tutona mogoro yako yakambira kimbo kora bange bakologa bakaretwe anini to unyoga wata muntu yaga kuratho lakini mogoro yo ako yagarwa maramburira kimbo ya mutunga toboneka ku anda nyanto toreta mauri ni mama ende mianti ingati winya koretwe ni mama mutunga toboneka ku mutunga era torota watala kwa munara ato torramura muto tamona kuma ntuko neu president no ato no matha 24 tutemutiete nwenga bana nwe kuma toramona etene tutamona kenja eketo ito nagera ngainya na torikane toemona na uko pio pio ato atena oloro ibatwe mutunga ntija na mami adana mami na ugere ito atone loi Baizunda twamwata mbaru 2027 twinoe na mutunga kuma ama na vugeto twemona twi nendere tuna manto andu tuna mutunga ni jetere Baizunda no paruguma Baizunda kwa musunjo uwa kamuthinwe MP wetu utengwa tutetia nunyemo kinyetha na kwa twithiria yo kuma kwirindene mango tura miathene auga guthoe mwakoro murtu eguru batu kona mande na family nyaoni pa kulukira njira utono weta nyelere kathibo kunyele kiambura katha nambura barabara nari ambure tora amburire kaita report ya Meru TV kuma Tiani Mbetanda Msimuturia wa Thirinja. Riboti yo ikaithira ituikia mbreki yetu ya mbere akiri metha ya Meru TV ogeta kuraya ni tucokerete. Queens Chicken and Chips Hotel jo okenerebia kuria na bia kunywa bietu bire bithuraniria na kiwango kia iguru turi mutidwa akwina Meru Mosque turi na starters ta shawarma na kebabs extras ta cheese na samosas fresh juice cha mithemba yonthe rotisserie chickens chips chicken pieces combo meals kings meals family packs anitogitaga outside catering turi na outside catering offer kiri customers bambere komea manto nkoroki turingire thimo kurokira 0727 775 555 19 Coins Chicken and Chips Hotel, fresh and tasty. My name is Michael Maina, the Senior Principal, Mokiria Technical Training Institute in Meru County. I want to take this opportunity to welcome each one of you to our graduation ceremony that will take place on Friday, 6th February 2026 at Mokiria Technical Training Institute grounds. The guest of honor will be the Principal Secretary, State Department for TVET, Dr. Esther Dhara Moria. You are all welcome to celebrate with us. Thank you. Mokiria Technical Training Institute, class of 2026. Hooray! Igita ria kuria gutethekanirikitie gukinya ario kaigwatira bikibiki na kogori gaka nini gakothu Tiger
Captain Motorcycle nitukwendia bikibiki ithongi cia Tiger Captain na twina mondero jo mweru jo muthongi Captain Max 150/30 itinyunya mauta Kenu Kaira gwitia kibari na kunoja kwina ma nituraburetere bikibiki inge ithongi muthemba juria jo stima koga chanji itinyunya mauta na nitugwatanirite na watu credit Sako baria ukumba kwithirwo kiria koguri kanini mantu jakabua kiria gikwendekana garanto mwe na ka deposit na kibande KRA pin Tiger Captain Motorcycle twendene ya mutindo kangangi o aja gaitia musigiti ringa namba iji nikendo karani na bautwe nikendo gatetheka ija ucionere into bikibiki niyo eu twina offer ne Tiger Captain Motorcycle endia babikibiki bare nkuma kathetu ni Kamiru. Ni bwega muno nontu bwita na mbere kurumirira akiri metha ya Nteto Meru TV. Twambiririe na mathina jara kariba gakonga ntere cia chuka igamba ng'ombe bashumiritie gutariria na buni kuthukanga kwa barabara ciao ira nandi boritie MCO wao bwana Jacob Muremi gushumiria ninge ko bathondekera ninge kiara bagelotera governor Onesimus Muthomi Njoki nikira bakuga ni kubathula na kubatianiria ninge kurema kuingwa kwa mawirane ya maendeleo maturene ni riboti ya Dagara wegona Agari bakumaga nkonga ntora jije kene tagatije wendi magwandia mugachuka ga mang'ombe iba menerete barabara ya kuma wageteko digo profesa ikira bakuga nyangaratane tengena no kamati no ntoime taro medari kiriko agocha uko ni atulombile kula atule nitumubetokie nikenda tuletera maendeleo pantu egwele ale kiriko atwekire kiriganiro tukumubetokia njira cietu nembuga ciana ino nini itano itice tiragita nembi nonto ugachotha njira ta ino riu nimetaro mitheri njira ino itikinya ngari MCA wetu ra twathurie ta we Jacob Muremi njira ino yumite Jackson ni gwagite yaringa rugongo ruria rwa kwaburo besa atwenjira nonto thina iria tubetukagira njira ni ino twana tura tunini tukuaga na ng'ong'o tukaringia rugongo ruria ana hatu turi aciari riria kwaula tuthie sana ira tupea ciere ana wabata kuona twikirite ngambuti tari una niyo no nkurulagia kingambuti kenda ndinga rugongo ruria nkinyara mini na kinyara mini ni na launch na kapo nkathamba magoro ngatiga nasi ne kairato ganto ngekira irato ira ibatie kumira la mini nkathiera mini agaba kero demse Jacob Muremi kiriko nonto bako batiganeria kiriko acire guku twa muthura na sa twiraga turuthira barabara na kuma ritwa muthuri wa nairie no atana kinya kogu ko turi na thina muno mwenani wa barabara guku guteba ngari umba ukinya ukwega nontu wa kwaga barabara antu mama imwana ire bikibiki guku ana matekara na bikibiki mwakothira nontu wa kwaga barabara nontu wa ithike mitalo na riu bwana Jacob Muremi tio turi antu mageticie we ni turakarite muno ni weo nonto ntukwerea wasire ko launji njira eno wasira wakinya bantu bagwetwo kwa mathemba na wala onjinjira na mwisho wa lonu tutana kuona lenge kigio monthe ngaukia thimi yakwa ngatongana na njetie ni yakwa tukaringira kiriko thimbo tukamwira kiriko njuone njira bocie kali atwirire we atetula ukwa guta kumuringiro kegwa ugali saina ukemuringira ukegwa ugali ukemuringira ukegwa ugali Uganda thaciengo ukemuringira ukegwa ali Tharaka tukauria atire itwathurire MCA kiriko egucagale nthechi yanja kaitwa muthurire erieno ya mugo nkamuria tori
Mulienda tubanga kiriko tumutua tuta mukaigwa nta agekuluta mamakulu matiko bota kuthie mwekulu nge ntuko inge kana mukageria nkubaria Gaba Kirombe MC oyoko gwatania na ngavana konta Tharaka Nithi Onesmus Muthomi Njuki nikenda bathondekera barabara jago ntuko tukuromba muno Muthomi Njuki magwatane na kiriko nikenda barabara ino cia gucona tuyingirwe niana nimbigwa na kimako kinene muno nonto matha wakwa kuria nguritwe na akwire na akwa tuyingira njira no twamenjire na kibanga na oma tukirenga mate tukaiga mitaloni kenda matha bota kubetukua thiathi kwa wega riu ni ngurigara atiri ka Muthomi Njuki na kiriko wao marutaga wira uriku nonto tiri tio turi takiketicie wogu niturengagwa taxi iria ibati kuigwa ikiruta wira thirikari-ini katuyo tukaurira ba ale gutuingira njira no turothi atia twina maruru mengi muno twamea anatukwa karinga kambini nitio twamwendia kumuthuro ogu gutige twaruta ana tutamuria twamwikira ogu na kiro safi indi omonde anambata kamu nienda kuria kiwe na gutika mwana tumira kuri wananchi aturekirio kuboya magwatania na Muthomi Njuki barabara eno thiini wa mweri umwe mbere ya kambeni ciambiriria twigwe turia ruthira njira eno kuma Njukaga Mang'ombe nkiripotera Meru TV rito kambita ndegera waiguna nabo akari kumanteresha Githongo ni baikirite latirine uritingo gibwa thirikari mutuma ntwaithingia gikundi kia akari bantere bakionania gukenera ningi bagikatha kira bakuga ni maendeleo ja uthondeki bwa barabara. MC Mwitonga na ripotie Gaceri wa Kanake uria ni mukari wa Githongo na muciarirwo Githongo nombete kwithirwa akiumira na kuga atekira na tiwenka bari na bangi bauga bo batekira no mwanka bagakinya nkatho ke mutuma ntwaithingia ngavana wa Meru ni uria aumbete kwithirwo akibarikana na kubathithiria barabara na ndi barita bwega na mirigo igikinyaga kurio ndakwa mbitawa Kathiri Gaceri wa Kanake Uni ndi mukari wa Githongo na Katheri abo Thuguci West. Twijite aja rukiriro rwa Narua kwira gavana mutuma ni bubwega no ntobwa barabara eje ya kuma Githongo market kuiteria Githongo Boys egaitia monka muitoni na barabara eje no yo yagara igeta rutererwa Kithiruni. Kato kwira gavana mutuma ibwega sana no ntone igetwe kiriro gia kariba Kibaranyaki barabara eje tura gethuki na inyembe kumegi tarea devolution kuma rira twagire ugatusi barabara etangana kuthithwa uria thithitwe na ndi thai irathirwe ngire boring bwega buru na miguru ekenja wa bwega buru tukwira ngaba na mutuma ibwega sana no tuituije inya na korobe nikendege ekirwa ki national government kenda yumba gwikirwa rami ibuije akariba Kibaranyaki na aja Githongo ni arimi ba majani ni arimi beria ni arimi ba ikwachie ni arimi ba karati na mpoka na kainge interview kabiuraira mundene aninge mbere ikwari na thithia barabara eje kana ya thithagua no mbere mutuma atira kinya barabara tura kuthithia barabara muno ikaitindie ne rathika marinya na miguru na ndeke itindie egwokorewe ingavana mutuma na ndikuona ni ambeche iwirathika marinya ya na miguru igachoka kiri arimi kana itangu gengi ibwega sana no tona ndi interview to bitorera mundene kaire bikaumaira bigeta byakinya thokone na o au tokoria ngavana mutuma na giteo interview bieto na ndi nabyo bicojairwe thoko bitige kura na to ba Kibaranyaki ni arimi banene muno o au barabara eje kwenda skuru nyinge muno kwenda skuru ya Githongo Boys kwenda ya Murinde ni agarege ta muruge kwenda muruge nde kwenda Kithiruni Girls na kwenda kanisa nyinge akariba naja ni antoba aitingoge ni antobe na ngare baba ingi bena mainya na njereje ni kenda bageta ngugene koti bageta ngugene sibitari bageta ngugene bank na baba ingi barathange ka muno ende nande bakaumaira smoothly de nderebo bikibiki mbere ma inkatho tucoki nyinge kire mwathani nuntu bakweja na mwana gwitwa mutuma twithinkia nuntu bwa mantu jara tuthithite njira neje ya kuma Githongo gwitia Murinya njira ekera thuki kama tirikana muthia thithitwe ri
nonto shoko chia bikibiki mbureki iragitoka every time tutirombo kamatenya ba mami beto nonto gatindiri kachongwa njireneje igete cibitari kwa jwi mugongo nande batue nkathira tena choni nyinge mono nonto nande mami beto tukaba kamata pole pole na bagakinya bwega ba na bate ajetwe na bagakenera ngoge yeto ya bikibiki. Arieto mbita Rose Kadhure mpumite ntore ya Githongo ndererio naja na kintu kira kiandeta rukiriro na rui gucokeria governor wetu Honorable Mutuma nkatho nyingi muno on behalf of youth nonto inkuona ngugire itetenjire ya kuma Githongo gwita Murinya monka muitone kabisa etiretika kabisa ajora ugainya ugeta maguru lakini inya maguru jo ureta jo ukinya na wetiteri yake alafu bikibiki nacho no chiko wethi anytime imarinya zara zuri njirene lakini kwenda kwera Mutuma thank you so much ntumbwa kutorikana na kutothithiria njireze imbize inya igakinya nini ekirwelami na tugacho kiankatho mono na itukugibaga Mutuma ntumbwa utothithiretie. We appreciate very much. Thank you very much. Turikana tore kariba baba Murinya kaba kamonyone twatinya tugakurikana kire kithura kugete 2027 mbito Nick Muruki Gitonga de mwene njereji ntumereje ri biachara njereji ne twetokya na turera monoram to ikya bikibiki ngaraji jumentu kuitha tuinya odithite kairi njirera ri mbovu wakamata mtu ketika ete tiriki ya kia koka njereje uratomba kwera Mutuma ibwaga pongezi sana. Nawe CS wakaria bwa dene na wathani bwa matura Onesmus Kipchumba Murkomen anaithite na mbere kumeneria makarika ntere cia othaya Jumapili igirikitie gukoroka na aria konekire gishangasha kanisene na aria akiaria ameneretie kirakuga ni siasa cia mpatho na cia kunyogoria thiri ya mugongo. Nataka kufanya siasa ya amani. Tunataka kufanya siasa ya upendo. Tunataka kufanya siasa ya maendeleo. Ile mambo ya kulingana mawe, kupigana kwa kanisa hatuwezi kukubali. Na hatuwezi kukubali mambo ambayo tuliona hapa majuzi tukiwa pale Othaya, haiwezekani tena. Na nimeambia regional commissioner na regional security team lazima wachukue hatua ya kisheria kuhakikisha mambo hayo yamekomeshwa na kusimamishwa completely. Sisi kama serikali na Mheshimiwa Rais ametuambia wazi, serikali yetu inafanya siasa ya amani. Hata tukiwa na wapinzani wetu waendelee kufanya siasa yao kwa amani. Kila mtu apewe nafasi yake, afanye siasa yake, auze sera zake, mwishowe wananchi ndio watanunua ile sera ambayo inaweza kuwafaidi kwa maisha yao. Ukweli ama sio kweli? Ni namna hiyo ama sio namna hiyo? Mngetaka tufanye siasa ya amani? Ninawaomba wanasiasa wetu tusifanye siasa ya kutafuta goons, tusifanye siasa ya kulingana mawe, tusifanye siasa ya kupigana kanisa. Na mimi naongea kama waziri ya usalama. Tutakufanyia hatua ya kisheria kama wewe utaleta vita kwa kanisa ama kwa mkutano ya mwanasiasa wowote. Haijalishi ni mwanasiasa wa mrengo fulani, siasa yote ambayo ni duni ya kupigana mawe na kupigana mangumi, hiyo lazima ikome, tukue kwa siasa ya amani. Na mimi ndasimama na kanisa, nisimame na Wakenya kusema kwamba siasa yetu lazima ibadilishwe, ikuwe siasa ya amani na siasa ya upendo. Ule mtu mwingine aongee mambo yake, hata kama anatusi sisi atutusi, afanye nini matusi, hakuna venye matusi itapeleka mtu. Rais amesema aje, hata uite Rais Kasongo, uite Murkomen sijui nini, hiyo haiwezi kukupeleka mahali. Ya mwisho lazima ukuje na sera. Wakati rais alikuwa anatafuta kura, akitafuta na sera.
na sisi tunataka kutawala kupitia sera, na rais atatafuta mula wa pili kupitia nini? Sera, akikuja na report card yake, na hatutakubali siasa ya mambo ya matusi na mambo ya kupigana na mambo ya kusema mambo ya uongo. Ni riboti yekethira tukinyedia muthia ya rato kumaganitia kirimetha ya Nteto Meru TV.